Vladimir Žirinovski, govoreći u Državnoj dumi Ruske federacije, rekao je da Rusi danas treba da budu dobro raspoloženi. Ako naši lideri donesu ispravnu odluku, onda će Rusija vladati svetom. Reč je o merama usmerenim na obezbeđivanje strateške bezbednosti koje je Zapadu predložio predsjednik Vladimir Putin. Istovremeno, vredi podsjetiti da pregovori sa Sjedinjenim državama i NATO o ovoj temi još nisu dali nikakve rezultate. Amerikanci kažu ne na svaki naš predlog i ne žele da se sastaju i razgovaraju o bilo čemu. Sa time u vezi političar smatra kako je neophodno na teži način preneti predsjedniku Bajdenu moguće posljedice kršenja ruskih crvenih linija. Tada će on sam dati naređenje svojoj vojsci da se povuče. U suprotnom, rusko rukovodstvo će biti prinuđeno da natera Amerikance da beže kao iz Afganistana. Tamo nije imao ko da ih stigne, ali mi imamo sve spremno, dodaje političar. Generalno, Vladimir Žirinovski smatra da Rusija pre svega treba da skine okove i da se oslobodi pritiska koji Zapad na nju vrši. Rukovodstvo zemlje danas ima jedinstvenu priliku da uradi ono što u svoje vreme nisu uspeli ruski carevi i sovjetsko rukovodstvo, a nakon toga bit će moguće usmeriti sve snage i sredstva na brzi razvoj države i rast blagostanja društva.